Udah mob justice yang kena sakana re. Ada mob control to kusi handi isam samna kogi uniform am siya laga isam samna saya yang paga li yang paga toram mani kusi mantu to holo full equip Piragani full lo ina to hon matare. Lain itu situation ni matu ina koi mit to no mohon na paida. Adu kumbagi full equipment na koi lain na ba koi silang beloy re. Adu ka saragi berial to koi mob control policing da koi pirani. Param di rally sapodagi rally am lagtagi nongoi caption birakpa nauri ki nung na caption birakpa so many things. Yang wild wear pa ita republic kano se ko khara aduna wild wear ko sing dudi kamai theng na ga ki dugi ko me dugi sabsa ko khara lokko samda bayam satna ayagi 10 11 ayagi ki 1946 personnel which we loire kasarare bayadu anagi lairiba system police station singa posting pipa haidokpa adusu tawgani government gi matungina adu in general ekhoi gi tasema motodi husiki moisi ekoina highway protection gi oine khoi jayamba tawbibani han khoi gi government BJP India gi tamda honorable prime minister gi da chalaga namda Rajnath ji na home minister oibani adu highway gi problem ji highway protection force da sembiyo haidna khoi sulukanda highway protection hairagadi Bharat Kumbagi state Punamaki Loin Hirapana Kose, Butanga Mora, IRB do, state later, so Battalion Ama Anigumba, Nang Dimantoro, Adunadum, a Sen and a Baina. Aduga sending a mother Torkanda, 10 and 11 IRB, below given. 10 11 IRB, lower Matu with the live of the public Kikariki, correct delay of Adubu, Zik, Hadokoto process, Puro, training, or a lie. 6 year Manipur gives situation jine aduga moisi posting si macet pi gragadi ngasai gi adagi laiwa yamna with spirit and discipline atai mayam hanagi leiriba si moi phate habnate loina mix up tawrkanda moida soirakadra haiba wakal kare ko de leibadagi si akoina khudakta moi leiba nangna sempa rakpani masida akoina hoji plan tawrisi laiba 1946 to gimanungda 1000 mukti special commandos ha hum mari gumba magi training bangana sida pidha laga madugi special team moina any eventuality the mit to goyana nagi 1000 gumba ma khanto ba thamani aduga atai police station sing da hoji leiriba eno sing se kogi personnel sing si moisu mo koi mo hanna moisi thamani gi refresher course gumba ma kahonma mathok dai ni masal lumba medical checkup to masagi laina leba khotpa ke do na ba adum mayama ko check do other kind of policy backbone of the society ni backbone of the state ni government ki the police ne demoralized or the law in a way different to aduna policing ki moral is push up to biya da ba aduna police station sing da ki sam sani local ga yang kai mu na ko how to face the crowd mob manipur mob justice am kana sakana re aduna mob control to buji han isam samna ko uniform am siya laga isam samna sai em paga li em paga toram mani buji mantu to holo full equipped Piragani full lo ina to hon matare lairiba situation ni madu ina ko mit to no mohon na paida adugumbagi full equipment na ko lain na ba akoi silang beloy re aduga saragi berial to ko mob control policing da ko pirani param di rally sapodagi rally am lagtagi nongoi caption birakpa nauri ki nung na caption birakpa so many things yang wild wear pa ita republic kano se ko khara aduna wild wear ko sing dudi kamai theng na ga da dugi ko me dugi sabsa ko khara lokole adagi amana huji ga ko gi relief ta leiriba sing relief se yamba prefabricated yum chingda yamba leire the prefabricated ta nataba school college leiba khra yauri masi gi ko huji yam kana yum sagali bala da sari adagi hayang chitagi ko kumbi da su area khar da su saba hogdore aduga school college da yam nungai tana ko gi community hall ko mudala leiriba sing chima ko si uthoga fazana thamdona ba haidna adugi yum sagat pagi duma simultaneously police ki siga purana ko chathari aduna hal manung da karida town da thawal da khangde ama da khangde thamjan ba ki mahuta sumaina kidang isolated oiba jaga da thamaga public ka kariga contact inai lene handaba masima pame adagi amana ina sigi parents in the training lo iraga laba IRB ki personnel singi parents in the aina apilam ka tawningi transfer posting gi se masi gamna ekhogi honorable MLA singa changa ga chatlaga hairaga attest tawraga thambiyu thabak ko ma da thambiyu adugi da du tobiyu no to gusima masima yaraga di sahi manga taradi tawnu da ba phai angang singi sa bhajana masamu fit lairingai tawnu manapsida state ki nation ki khara sap toksunu moi na posting taba government pira kom pandura sachasanu aduga ekta wasat wanom torkanda akhang ba khangna chana ba torkanda political
ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ पुलिस होइग्रपादी मोइ मसाद मदुगी करेज अदगी मदुगी सब चाबा सिक्योरिटी अखोय स्टेट गवर्नमेंट ना भारत सरकार ना लखोत लेरबने दैदा हेक्ता अखोय इसमाइना फैमिली हेते इन्वॉल्व तौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग किसु क्राइम होम थबा म सरपैसु हेक्ता योरक पोसे मसिम ददि तौबिनो मसी गुम्बा मयाम सिना अखोय गवर्नमेंट दसु डिमोरलाइज तौहले अदुगा मरोइना पर्सनल थिंगसु याम डिमोरलाइज तौ अदुना वांस इसासी लेबाकी ने थोखरगदि सर्विस ने थोखरगदि इनाउ से मदु लेबाकी ओइबा सर्विस अदगी स्टेट की ओइबा सर्विस तौरसनो नारैतना दुम इमा थोलगा आहल मुथोलगी ग्रुप सेमगा स्ट्राइक तौर मसिम तौहलिगे लास्ट दा अखोगी हानगी लेबा पुलिस पर्सनल से युम चटपगी अम हैबिट अम लेरिसे से इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी का नोय डीजी के फमगा रिव्यू तौ मी 10 पोस्टिंग लेबदा मी मंगा सुदी सखिबा तंखाई चन बियम तौरेबा मसे इमीडिएटली स्टॉप तौ मरमदे अखोय मैन पावर की शॉर्टेज लई अदुना डिसिप्लिन याम थिन काइदर एबा खोयदा अदुना अदुदमा इमीडिएटली ngasi हरे नोय हल्लगा चीफ सेक्रेटरी ने डीजी ने नोय रिव्यू तौरगा मदो ऑर्डर थो अदुगा कितन डिसिप्लिन फोर्स अमा वहेन्स डिसिप्लिन फोर्स होइद्रगदि मोय लोइना डिमोरलाइज तौरे अखोय मयाम से अदुना मोयगी चाबदा संगदब सेटपदा संगदब इवन अखोयना करिगिनो ड्रेस कैनोदगी लौरिसे लिबर्टी दगी ब्रांडेड तगी अखोय लौर पीरिसे कइनो अखोय अनौब सरकार लाखन मयाम खंगिको पुलिस दा फाननब एमआर दा पीनब फानब आईआरबी पर्सनल जिंग लान चटपदा सेनबदा फागदब पर्सनल जिंग दा पीब बेल दो उबिरेदना सेटक पे याब बेल पिरंबा यूनिफॉर्म सेट पे यादब अदगी रेन कोट नि गाइम पिरम बिदु रंग लाउगना अखोयगी पापड़ दम थुदे पे याब रेन कोट पिरम न तोरम बिदु अदुगुंबा स्कैंडलस ओइबा अखोयगी हुजिकिस दे याम क्लियर नि पे हंतके अखोय गवर्नमेंट तौरिसिदि ब्रांडेड खोंगुप खंगदे यूनिफॉर्म खंगदे व्हाटएवर खुलाई खंगदे तौरि म्याम से मागी मैन्युफैक्चरर सिंगदगी डायरेक्ट लहलगा मसिदै द सिकी मगी नुपा अमगे अखोय द मदुगी मिसयूज ऑफ वेयर होय से अखोय स्ट्रिक्ट नि अदुना अखोय पब्लिक द मरोइना गार्जियन सिंग सपोर्ट निजरी अंगांग सिंग ट्रेनिंग लोइरगा लाइबा म्याम से द डिमोरलाइज तौगदबा अदुगा स्टेट की नीति नियम की वांग थबक तौहदनब सपोर्ट तौबियो।